tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyababaje ni ukutaruhari. Turasuje bakunzi b'Indondo TV ndetse na Tuzarutsinda TV aho muherereye mwese ku migabane itandukanye nkuko bisanzwe n'umwanya makuru aho tugiye kuba tuganira ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Amakuru yacu turaza kwibanda ku migwano y'ubu yahari mu bice by'Indondo aho imigwano ikomeye cyane yongeye kubura kuri uyu munsi wa none, aho ingabo za FARDC cyangwa se coalition FARDC n'ingabo z'abarundi muri rusange zongeye kugaba ibitero mu bice bya Gatanga ndetse no mu nkengero za Muramza. Bwana abanyamakuru ngira ngo watangira utubwira uko imigwano kuri uyu munsi wa none ibyifashe ndetse no muri aka kanya aho imigwano igeze, niba duyi wenda asuye inyuma cyangwa se niba gikomeje gutambara muri bice by'Indondo. Bwana abanyamakuru umwanya no wabo. Murakoze cyane ku mwanya muduhaye huye mutwe twagaza abakunzi bacu ku mutekano wifashe mu bice by'Indondo byongeye kuzukiramo imigwano. Mbere ko twakwinjira mu bice by'Indondo twanduhere mu Minembwe tuvuge ko byifashe kuri ubu ngubu, kuko Minembwe nayo nagace kakomeje kugenda kagaragamo imigwano itoroshe, ubwo leta ya Kinshasa n'abafatanya ibikorwa babo bakomeje kugenda bibasira kano gace ka Minembwe bagambira kugafata ndetse no gukuramo abanyamurenge bagatuyemo. Rero Minembwe uyu munsi hazukiyemo agahenge, tukomeje kubishima Imana nyuma yuko hakomeje kugenda hagaragara imigwano itoroshe mu nkengero zaho. Gusa umwanzi aracabarizwa hakurya ya Gwiko za Mutunda za Rubemba iriya hose ni muri Aduyi, akomeza kugenda arasa ibisasu biremereye. N'uyu munsi baje gukora sharing barasa ibitwaro byabo biremereye mu mihana ituwe n'abaturage za Karinga za Bidego, ariko twigwaneho ntabwo yaje kubasubiza kubera ko uruhande rwa leta ya Kinshasa bafite ibikoresho byinshi, bafite amasasu menshi, niyo mpamvu bakomeza kugenda bayarasa mu baturage. Naho twigwaneho barinda umwanzi akabageraho bakabanda kumurasa umwanzi ariko yamaze kubinjira, ariko twigwaneho ntiyasubiza coalition leta ya Kinshasa yayibasheringa nkuko amasasu yabo bayarasa bagiye kurasa umwanzi apana kugenda basheringa, ahubwo iyo arasa Aduyi waje guhungabanya umutekano w'abaturage. Rero ibice byo hakurya Gwiko nibyo birimo Aduyi yazutse asheringa mu bice bya Karingi, ane makuru yize baturuka mu gace ka Minembwe, ariko nta migwano yaje kuba yo kubutaka ngo twigwane ibe advancinga irase uyu mwanzi wa sherinze, ahubwo yakomeje kumureka Aduyi akomeza kurasa, ariko ntabwo nawe yaje kwa advancinga yatinye twigwane ntabwo yaje kubasubiza. Rero umwanzi nawe ntabwo yakomeje imbere ya advancinga, ahubwo akomeje gusheringa mu bice yari arimo hakurya za Mutunda ndetse na za Rubemba ashenga muri no mihana ituwe n'abaturage. N'ibitero za drone nabyo bikunze kugenda bigaragara mu Minembwe, ariko uyu munsi hazukiye agahenge usibye iyo sharing yaje kuba yo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Amakuru cyo tuyasimbukire mu bice by'Indondo tubabwira uko byifashe naho, kuko ku munsi w'ejo twabwiye yuko dufite amakuru yuzuye ku bitero bya coalition leta ya Kinshasa nyuma yo gukubitwa byerekezwa mu mujyi wa Uvira, ko byongeye kandi kuzamuka ku bwinshi bigambiriye gutera za Mitamba. Ayo makuru hari abo twabwiye inbox ndetse no ku mbuga zitandukanye, ndetse namwe twarababwiye muri iri joro ryakeye ryo kuri uyu munsi ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu, twabwiye yuko leta ya Kinshasa yongeye kuzamura ibitero byinshi bigambiriye kugaba za Mitamba. Amakuru twayararanye yuko ibitero uyu munsi biza kugabwa mu bice bya Mitamba ndetse no mu nkengero z'Indondo. Rero nkuko twababwiye uyu munsi byaje kuba coalition leta ya Kinshasa yaje kugaba ibitero byinshi mu bice bya Mitamba, ariko abateye za Mitamba binuka Uvira. Mu by'ukuri amakuru yize waturuka mu misozi miremire mu Republika y'Amajepfo yemeza yuko umwanzi yaje kubitwa cyane asubizwa za Gafinda yikonerezwa muri ya misozi. Undi mwanzi yari yateye aciye muri bice ariko agambiriye kwinjira za Muramza. Uyu mwanzi nawe yaje kubitwa yerekeza za Masango, aho ngaho niho umwanzi yerekejwe yari wateye aciye mu bice bya Muramza. Umwanzi wari waturutse za Uvira ashinga iriya misozi ya za Gafinda atera za Mitamba, iwe yaje gukubitwa cyane ndetse aza kuhatakariza ababo ndetse n'ibyiwe ubwo aje kwerekezwa muri umujyi wa Uvira. Naho umwanzi wari wateye yaturutse za Muramza yari amaze kugera ahantu bita kuwa Bageni ndetse no kwa Rugondera, aho ngaho niho umwanzi yari amaze kugera wateye ziranzira agambiriye gufata za Muramza, kuko mu nkengero za Muramza uyu munsi yaje kuba imigwano. Ibyo bice ibyo yari amaze kugeramo, ariko n'ubundi yaje gusubizwa inyuma yerekezwa za Masango. Naho umwanzi waciye aturutse za Uvira nawe yaje kwikonerezwa asubizwa n'ubundi za Uvira muri misozi ya za Murambi bamwinjiza ira hejuru mu Buhonde. Rero uko niko byifashe, niyo ntambara yaje kuba uyu munsi. Andi makuru atugezeho yihutirwa y'aka kanya avuga yuko mu bice bya Gatanga naho haje kugabwa ibitero biremereye bya coalition leta ya Kinshasa, ubwo baje gutera kano gace ndetse bakaza kunyagamo inka z'abaturage z'abanyamurenge, kuko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeza kugenda bufatikanya n'abarundi bukomeza guhungabanya umutekano w'abaturage, bakomeza kugenda bakoresha imbaraga nyinshi mu bice byinshi bituwe n'abanyamurenge ndetse babana n'amatungo bayatwara. Ubundi bavuga ngo leta wigambire kuzana amahoro. Ni hehe leta inyaga iby'abaturage? Ni hehe leta ifata inka z'abaturage ikazinyaga? Nibyo bitwereka yuko iri atari leta kuko ari abicanyi, ko ari abantu bafite inyungu zabo bakurikira, ariko mu
by'ukuri nta mutekano afite kuzana mu misozi miremire y'umurenge catumye bahaguruka no kugira ngo bakomeze bakore jenoside. Ntivyumvikana uburyo leta yakarengeye abaturage ariyo izamura ingabo nyinshi kugira ngo zize kunyaga ibintu by'abaturage, imitungo y'abaturage yose yarashize, ishigwa n'ubundi ari uko leta ya Kinshasa yabigizemo uruhare gufatikanya n'imitwe y'inyeshamba gukomeza kunyaga ivy'abaturage ndetse no gutwika amazu. Rero uko niko vyifashe mu bice vy'indondo, nuko umwanzi yaje kuza agaraza agatanga anyaga inka z'abaturage, naho ibindi bice vyinshi yari yateye aturutsemo za Mitamba mu nkengero za Muramvya baje kumusubiza inyuma, usanga zagatanga ubuza kuri ubu ngubu amakuru atubwira nuko hakirimo imigwano, naho inka z'abaturage zaje kunyagirwa muri iyo migwano yaje kubera zagatanga zinyagwa n'ubundi na coalition ya leta ya Kinshasa. Nubwo ibitero vya coalition ya leta ya Kinshasa bikomeje kugenda bihungabanya umutekano w'abaturage, bikomeje kugenda binyaga ivy'abaturage, bikomeje kugenda vyica abaturage batuye imurenge, MDP twigwaneho nayo ntiryamye ikomeje kurasa cyane iyi coalition ya leta ya Kinshasa mu gihe ishaka kugera ku mugambi wabo. Uyu aduyi wateza Mitamba amakuru yatugezeho nuko yaje kubitika cyane amanirwa muri ya misozi atakaza ivyiwe ndetse n'abiwe, aho umwanzi yahungiye mu bice vya Buhonde, Gishembwe, Gafinda ndetse na Masango. Aho ngaho niho umwanzi yaje guhungira wari wateza Mitamba ndetse n'Indondo. Rero ko niko vyifashe, niyo makuru yavyukiye mu misozi miremire y'umurenge, intambara zikomeje gututumba mu bice vy'Indondo, ubwo coalition ya leta ya Kinshasa naho yahashize izindi imbaraga nyinshi zo kugira ngo zikomeze zihungabanya umutekano w'abaturage batuye mu bice vy'Indondo muri territoire ya Uvira. Bwana munyamakuru, ngira ngo ibi bitero n'ubundi vya leta ya Kinshasa ni nkaho bikomeje kugira imbaraga nyinshi. Mu bigaragariye leta ya Kinshasa ikomeje kugira imbaraga, ni nkaho yashize imbaraga hariya cyane. Ibi ngibi bishatse kuvuga iki ku mutekano w'abaturage batuye hariya muri Muramvya, cyangwa se ku mutekano w'abaturage batuye muri Haut-Plateau muri rusange? Kuko wari ubivuze mu by'ukuri ubutegetsi bwa Kinshasa si umunsi bashoye imbaraga, ahubwo intambara kiramara imyaka myinshi ikomeza kugenda igaragara mu misozi miremire y'umurenge, ubwo ubutegetsi bwa Kinshasa budahema kugenda bwongera ingabo nyinshi haba mu buryo bwa gisirikare ndetse n'ibitero byo mu kirere, babyongeremo imbaraga zinshi mu buryo bugaragara, mu buryo buboneka cyangwa se mu buryo bubonwa n'amaso. Bigaragara nuko leta ya Kinshasa yahongereye imbaraga nyinshi umuntu wese abonesha amaso, kuko Minembwe kuri umunsi wa none rwaba rwose rwa Minembwe rugoswe n'ibitero bya leta ya Kinshasa. Mu buryo kuri uyu munsi nta muturage ushobora kuva ku Ndondo agere mu Minembwe, nta n'umuturage ushobora kuva mu Minembwe agere ku Ndondo. Rero muri rusange Haut-Plateau cyangwa se na Haut-Plateau ikomeje kugenda yugarizwa n'ibitero byinshi bya coalition leta ya Kinshasa, ariko n'ubundi hariho abakomeza kugenda babyimira kugira ngo ntibigere ku mugambi wabo, kuko umugambi wa leta ya Kinshasa ni ugufata Minembwe ndetse bakica benshi abaturage benshi hariya imurenge. Aho kuba imigambi batayigeraho ni ukubera yuko hari abahagaritse ubwicanyi cyangwa se hari imbaraga zikomeza kugenda zimira izi mbaraga za leta ya Kinshasa zigambiriye gukomeza guhungabanya umutekano w'abaturage. Naho kubyerekeye n'abaturage, mu by'ukuri abaturage bamaze iminsi basabisha amahoro, bavuga yuko bakeneye amahoro mu bice bigenzurwa na twigwana na M23. Nimba leta ya Kinshasa agiye gushora imbaraga nizishore ku basirikare, ariko ireke kugenda zishora ku baturage. N'uyu munsi nakubwiye yuko mu bice bya Karingi bagabye ibitero biremereye, bagenda bakoresha imbunde za artillery kugenda babombarda mu mihana ituwe n'abaturage. Rero ibyo abaturage nizo bavuga yuko ubutegetsi bwa Kinshasa nimba bwiye gushora imbaraga nibuzishore ku ngabo, kuko ingabo ziri mu defense, abaturage bari mu mihana, ariko bareke gutera ibisasu biremereye mu mihana ituwe n'abaturage, kuko ibisasu bya leta ya Kinshasa bikomeza kugenda bigira ingaruka, bikomeza kugenda bishira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Rero ku mutekano w'abaturage mu by'ukuri uri hasi cyane, kuko ukomeze kugenda uhungabanywa na leta y'u Burundi na leta ya Kinshasa n'abatanzania ndetse n'izi FDL zose zishizemo kugira ngo bakomeze bice abaturage b'inzirakarengane. Rero abaturage barasaba imiryango mpuzamahanga, barasaba ubumwe bwa Afurika, barasaba abita ku mbabare, kuko abaturage ba Minembwe kuri umunsi barababaye. Hari ibintu byinshi badafite, ntibafite communication, ntibafite inzira nimwe baboneramo ibikoresho bibafasha mu buzima bwa buri munsi. Izo zose nizo komeza kugenda bishira ubuzima bwabo mu kaga. Rero abaturage ntibahwema kugenda basaba abagira neza babatabara ndetse no kubatabariza, kuko leta ya Kinshasa imbaraga zose izishora mu baturage ko ntizishora mu ngabo bahanganye. Rero uko niko byifashe, leta ya Kinshasa ikomeje kugenda yongera ingabo nyinshi mu bice by'Indondo ndetse na Minembwe, ariko ntago bazagera kuco bifuza kugeraho, kuko ko baraturenganya kandi imigambi yabo no kwica abaturage. Rero hari abahagutse kugira ngo bahagarike iyi jenoside yateguwe ndetse yashakisha gushirwa mu bikorwa, itegurwa na leta ya Gitega hamwe na Kinshasa. Rero kugeza kuri uyu munsi wa none Minembwe ntabwo umutekano uragaruka, haracariho umutekano mukeya, ariko bariho n'abakomeje kugenda baharanira umutekano kugira ngo uzahabe mu buryo busesuye, mu buryo bugaragara. Urakoze cyane bwana abanyamakuru ku busesenguzi bwiza ugenda ugezaho abakunzi bacu baba bakeneye kumenya amakuru y'iwacu murenge. Ariko si nk'ihuriro MRDP AFC
bahuriyemo ibo barabivuga iki kuri bino bitero barabivuga iki mu by'ukuri bino bitero bikomeje kugwa kuri bari abaturage kuko AFC MRDP bahagurukiye kurwanirira abaturage ariko kuri umunsi wa none abaturage bakomeje kugabwaho ibitero barabivuga iki bino bitero bw'abanyamakuru. Urakoze cyane ku kibazo umbajije kuko ndabikurikirana cyane nkurikirana amakuru za hafi ngenda nkurikirana n'ubundi ibibazo by'umutekano bikomeje kugenda bizamba mu karere haba mu misozi miremire ndetse no mu bice byinshi bitandukanye bigenzurwa n'ihuriro AFC M23 rigwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. AFC M23 ifite inshingano zo kurinda abaturage no kurengera abaturage mu gihe bari mu kaga. Rero AFC M23 murabizi ko imaze kubohora ibice bya Uvira, imaze kubohora ibice byinshi ariko amahanga yicara hasi abona yuko M23 iri mu makosa itakwiriye kurengera abaturage ikomeza kugenda irengera. Habonetse igitutu cyinshi cy'amahanga gisaba M23 kuva mu bice byinshi igenzura. M23 nayo irabyumva yubahiriza ubwo busabe bw'amahanga bayisabye. Ariko mu by'ukuri M23 yatangije ibikorwa byiza byo kubohora abaturage mwabonye kumera gufata Uvira ku bikoresho byatangije kuzamuka nk'umunyu n'amavuta n'ibindi bikoresho by'ingenzi bya buri munsi. Bigaragara yuko ku ruhande rwa M23 bafite ubwo bushake bwo gushakira abaturage umutekano ndetse n'ibyo bakeneye byose kuko biri mu nshingano zabo zo kurinda abaturage ndetse no kubashakira ibyo bashaka. Rero kuri uyu munsi wa none M23 cyangwa se AFC muri rusange bafite imbogamizi z'amahanga. Amahanga ntabemerera gukora icyo bashaka cyangwa se ntabemerera kugera ku byiza kuko M23 yifuza ibyiza ibyifuriza abanyekongo ariko amahanga iyo afite inyungu zabo bageze ngo bashike M23 ngo izane ibyiza mu banyekongo inyungu zabo barateze mu butegetsi bwa Kinshasa zirashira kandi bavuga ngo bahebe inyungu zabo bategereje mu butegetsi bwa Kinshasa ahubwo bareka M23 bakayihagarika kugira ngo ntizanire ibyiza abaturage kuko amahanga ntabwo yitaye ku baturage ahubwo yitaye ku nyungu zabo babona mu mahanga. Rero ku munsi wa none AFC M23 nayo ikomeza kugenda ibyereka amahanga ibereka ubwicanyi bukorerwa abaturage ndetse inasaba amahanga kugira ngo ibemerere batabara abanyekongo bose. Ariko ndibaza yuko iyo process irahari kandi izakunda amahanga nayo karabona ubwicanyi bwabuhakorerwa umunsi n'umunsi gusa amahanga muzumva ahanguye M23 kuko intambara y'uyu munsi aho igeze ni amahanga yavuze ngo M23 ntikomeza imbere ntiyakomeza imbere. Rero kuri uyu munsi wa none yego nibwo rugamba M23 iri kurwana kirasabisha amahanga yuko yabaheza uburenganzira bwabo bwo kwigwanaho nk'abanyekongo no kurindira umutekano abaturage b'abanyekongo mu gihe bakomeza kugenda bagwishwaho ibisasu biremereye n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Kugeza kuri ubu ngubu M23 nta kiravaho cyo kugira ngo iyobaye utabara yo kwa advancinga muri mishasha za plene igafata Uvira n'ibindi bice byinshi bitandukanye. Ahubwo ico bavuga ni ugenda bereka amahanga akababaro k'abanyekongo n'ubwicanyi abanyekongo bari gukorerwa. Rero amahanga namara kumva ubwo busabe mu by'ukuri AFC M23 izigwanaho ibohora abaturage mu bice byinshi bitandukanye. Rero ibyo byose bisa ukuri ubu ngubu ku ruhande rwa AFC M23 rwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa bafite ubusabe basabisha amahanga yuko babahangura ndetse babereka n'ubwicanyi leta ya Kinshasa ikomeza kugenda ikoresha za drone zirasa mu baturage. Urakoze cyane bwana Munyakuri, reka tubashimire ku mwanya mwiza mwaduhaye kugira ngo mumashe gusesengurira abakunzi b'umurenge, abakunzi baho Plateau, abakunzi ba Nord Kivu ndetse na Sud Kivu muri rusange. Reka tubashimire ku mwanya mwaduhaye, niko dusoza niko babwira abakunzi bacu. Abakunzi bacu no kubararikira gukomeza kubana natwe no gukomeza kunogerwa n'ibiganiro tubategurira umunsi ku wundi kuko icyo tubereyeho ni ukubategurira inkuru mu buryo bwizewe ndetse mu buryo bwiza. Rero tubirabifuza ibi byiza no gukomeza kubana natwe 5 kuri 5 mukora subscribe, like ndetse na commentaire namwe mutanga ibitekerezo byanyu ko muzumva no ko mubibona kuri urugamba rukomeje kugenda rubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.